sese ni nayo kwatyo bonde bala watindile watindane saa naende tiudhocha ndini wa kilungu chatu nena nye tukabikie kunene nyata ambaye naende tukabikie na kumana ndi tuyende ata na nibata ile kukwata ata kamba nikenda okethia ndwala maende kana isi yule siende nesa sitalwa ukamba wina ati wanza naende tikalibu ndini wa kilungu chatu nena nye. Asante. Mwaka tutukethia na itutapia undumwa. Thank you so much. Nitawajua ni mwaka kuma ngalisia Lamu lakini nje huo bao kamba. Nina mudhocha dini wa kipindi ki upeito nene. Asante. Aya, Faith. Tia asante. Titungia ngai mubyano kukwata wetu. Nondo yitu ikona yetu niyo lekangile na ndi mwitu mwiyine nda mudhocha tinena nyi. Ndonge ba. Ndonge ba. Ndonge apa. Bishop Mala, Jesus Grace Victory International. Ko umane ni movea muno. Asante. Chukwa kidelu tia ikie average kana tweka twaise silikali unde tonda no twende yonesa. Lakini bai maundu maendeye angi manaendeye matono tungande netina no thuku muno uthukumi kwa mwene ndi ko jumla nyini ndo nene agesomo yolo ukambo ulitu ukamba pala mu ukamba we akamba ni twendete kisomo lakini tisizie tuongele school kuma twakwata withathi twina school siana twagete sia primary twina school siana twakete sia secondary twina school siana twagete colleges sia muthembozu thutwa emo uconcentrate pau umane na quality ya school la sipo dhiliata tumia siana sia muthemba mwau ni meana ame uthi university na medhibi university isi ya private kana isi ya public kana ukaisaidia ya quality itu dhuni ikwea ndui kama petio na kisomo kisomo nicho foundation nicho kwitha kiseubia mesilia masiana na mesilia mandu kaisaidia dhu mesilia at a level ya kwisaidia numa na kindu chetwa strategy nesa undu maundu matu no twawa duko ministry ya education ya county isi tukwambia kitui Masaku na Makueni twailo revamp education ukaisaidia dhutu kiwango kisio ukaisaidia ithi twina twisitata no na dhuta school sita watu sia mono ta alliance mamu Kenya hai ukamba ni siku school situ zile hata kwa ile twitha na isi excellence centers ukaisaidia ni centers of excellence gatu kiliandu maitu dhini wa kisomo pamwe nao foundation of education ya ECD ya ile kwitha pia hii revamp kana usaidia yeye okela na kuisaidia sana situsia ndona ya ndia na pia kisomo kingi ni tuli tunicho kita wachangu mbaru chandwa ku alama taa kwa nafasi dhutwa ile isa ukanoka isaidia hii siana situ kana ndo maitu maina kuwa matezi kusoma na kuandika no we know with the winner method na ukethia ndu kuona nundu ithandu isi kusoma na kuandika hii ukona baba andikitwe Masaku na ndu hayape hacha Masaku na ndu isi usoma ona wazizia ukwakita kuona chauta mabisa mabisa nundu ndweze kwa wina method lakini ndukita ndonga kuona yuko ngumbaru kisomo cha watu wakubwa chongelelo yuko that is the only comment about education. Asante. Mondo Faith. Kwa maoni mando ma Kenyans na chama mwaka waweta ukamba kuyandu sharp na kuyandu metha mesikila kende. Kwa maoni mando atibula no nando kuonza no kuiwa nsekesia like musumbi ula wevo neta ku control almost everything. Nuko na uta wende ngona tawende na musumbe hands down kila ni notice yete chake ni hustler wate matumbe ama metumbe ja ile masilingi 5 na ndije ta silingi so wimbeane 10 kiukitoneka wimbeane 10 kiukitoneka uyoka mukabanga mibango na uyoka wibange vya kaka uselekeka no kende no is been there na nenge ti olidika nondo wetha na makwani maingi mamwatiye weze thelo nake ti wo wai mutheu ni ndu no kiana thea na wenda kuthukuma mundu musio thukuma mundu wailita niliandaka yona
the okay the way muthe. Yeah. Secondly kingi ni ke yo to wona cha mosumbi wito no picky it the best. No ke yo sisi ai pa ne to na ko sa chao kitonete political impact na economical impact for that reason. Nye tambo usioka baba ni kana nongele ondo mwaka waweta. Tusioke baba serikali ya metiuko. Serikali ya metiuko. Anga nena I'm addressing Governor Wavinya. Governor Wavinya jiwenda kusurvive nesa. Usumbe ni waku wa masako nunue musumbe wa masako. Tuibata na akuna tuikwenda oseo mwingi. Invest either wana database ya intellectual capacity ya andu mama sako. Uketho wana we say if I were to click my computer like this, nina manani na engineers na jikayo na capacity ko na experience yo. Na alame university engineers kamba alame pramotiso ndunge mwekali wherever nimeanata nungwatetie nina alimu meanata nina ndatakali sianata yuta na no sisi tuinethwe na changamoto sia matakitale ma strike it ukabanga umunthuni na buta matakitale asu onthe we na ndwangi wandika ni na ndwangi stand by manata no matona koselela wiyoyo na mutumia mwaka inendete undu is very wisdom no kolidie tongelelete chao tongelelete chao jube institution ye baba kwa bishop baba bota bandu ba walika umando university jita wanecha it has stalled. County government ndiye kwa allocate million maana 5 iko samindo na nondo tuina very good retired professors tuina very good retired teachers tuina very good tikwase they are tired they have just retired but they are not knowledge yoyibo you pick the best and you put them there nondo ko manage ni laisi ni retired ina meno ko na get that possible ukamaki ya chao ukamaki ya ukesethela ni waka. Secondly through that ni wokelia kesi yo nondo andu azu soko maiko ka andu ai mama na sukuma ni siendeka andu ai mama na matumbe imendeka andu ai mama na ye ni yendeka kesi yo niki wese yo no tenda no ikate kila kitu ma tu kwama masako kana kambane nondo the circle is incomplete circle ya ni na matumbe ni na nguko mwaka na market you know that circle is complete na ke maka no kukutwaya umunenge pesa okay atilengilisi yake itano anenge itatu bishop apike wene yake mwe kila mundu ndio na level yake. And this okay about intellectual investment that is the word intellectual investment niwe lilikanani mundu wita wandunge utasoma kabika university lakini no anda viendeto nina mundu wita wa bishop mala you know a church is an institution kila ikanisa jitha waje na mitalatala yayo ukesede labe accountant mamino tabwa be mundu labe kitchen budget be even how do we bring incentives here ando maende we ne ko kachao ne ko ke kanisa ni yako that is an institution so you can still replicate what is happening kwa bishop okay kachao okay ka mindo ni chamani I mean ukaete county yako. Third but not least it lanyena minaina na sia juka sisi ondo operation ya Ruto nengi tu the ya sia uka sisi operation ya Musumbe witu elo no kiano sakebela unlike quarters no mke yomo na maye yange wana Raila akabone ya Raila simu tu kumaka yange wa mewa maye yange wa miao niki nondo ne wese pe kindu kila Raila we nacho ndecho na mashabiki make anaye na ngili anaye milioni kadhaa milioni mwanza na milioni mwanza ke usiko mundu munini wa elo bwangu enake lakini yuba ni usu anatu wa kwanganya usu ni wabana usu aende sita one wakena tu ikolie ivieta temba ukambane tutone iunitata na tuyeko sisia okama bishop na weti siasa sethelile ya siasa siathela pe kila mwaka otomombete naye anambinga lakini akambete kindu kisio kika vingiria masako na siasa na development sienda na siasa mbamba pe mheshimiwa mina atamu yake ukoda ndo mwakito kunanga oti muomone kwake na kuna otu tabia pe bandu bangu to no to thukuma
beba ndo to no to thuko maka muyaye ni bya na nisi othuko nyaka ni yabika ni ya yekate ikulia weta we musumbe witu na tawe governor witu na tawe MC ya witu na tawe MP witu mwaka waku ni to nothela tukokombea kwaku kisione kwaku tiyo ukulia kai myaka yaku 5 ni thelile nwenda tukongelele ngitano mana na basilingi waku twikwenda. Asante Detonzio. Mundu Bishop tukilio thinde no utandithia lakini be ondatika ile tuna mbothi ko una ngutila utabi kama sani mutandithia tebe ndini wegero ni ndi kulia o you with ya kila kindu chothe ukwenda like either ni kindu ukukosa mubeani wa serikali tilo unaenda either ni kwa labda kwa migration kana unaenda iba license kana unaenda kwa any service ukaiba ukewa lipa till nino o ikila sionde di kwa e-citizen no kuona kiuta kikuola ulusani nataki kuongela lato wandi kwithwa mbeza sio the siumbaniwe bandu bamwe ene ngwana kitono utethia the wa ni beitho bena trust bena mubango musio structure zio ya kumonitor nondo the no latina gwa Kenya kwitu muno ni cybercrime na security ya sindu imwe ni ailita kumanika ondo kwithwa ni sawa ye na ulaisi wa sindu kwika lakini kila neka kana kila ngukwata nikitonyo vojwa lakini accountability nondo no lazima bethe bena sindu sikitwe very strong sia kumanyakana edo mbesa ici thiulikabana cia cia direct baka treasury na kwa ya treasury ni kuyu account neza kweli ni nekiata sinalikile kwa hiyo the mundu so bitika computer ka kando na maja se ubisi siolika na yumonyeza ukaiwa etezie ile ya mbesa inalika balasi ile tolika muitabu ojuo kemwe computer era na computer era ni billions of money full proof na you computer era mweza au yukulia hii computer unaweka nisiata ni kana maundu methe mailio sinda inalikire muboni bwana pena good plan kana a very strong unit itona kwitha a protect mbesa ici tu nundu uwo wa wene ne laisi shite that is the truth ne laisi unaenda ukeka Cuba ndo wegala midana mingi kwanza taibia la naenda Africa returns with ya ungamie wekala na moyo koma ni agwa ndo magumete Kisumu ange magumete nako aya yundu thia ya oyesa wende kana ondo witho emetoke ona jamaa ongea munenge kaindo oba na ito manje tuna kuthi na kweli wa minone na mwana faster nedo be kinduki kwika ndo shika ini yako wewe bani ni wa mine wa you ni nethi we inzio lakini kila nyendo ndo kuja vero ni security ya oversight with oversight documents na finance ila yolika ugani zaika kindu uwe mwende kaungamandi asante musese katambe kweba mathieni tusiokeria mituke musese ndino akilungu chatu na enanie tuendee na kuthuthia ukasengai bala we nikenda withie ukamba witu ni wethi wa we musiona tha aliwa kueta mundu ni wethi wa we musiona ndi ithi wa yaendea undu bailite John Mwaka Veronica Peka ndo ngwenda kuongelela kindu Bishop yana weta ubo wa mitandao na tikena nzima amini ulimwengu mzima maundu meekwa online lakini kindu kila cha muhimu ni kuitha na kindu cheta wa security wiki ya firewall kesa idhi ya information yo kani ya CV wa idha ni ila sindo thogu kesa nundu fisio katina tuendete nambe na siana situ umundi ukaita byo wa ila simu sia tenesi ya ukoloka mali sa kuelewa sindu is where we are tuibandu diulu yuko e-citizen
ni tethetie muno na muno kwesaidia rui na yuko mana na thuku miangi metha obisi ni metha we awoni frustrate ya ngonthuku piu yuko what ila human interaction no ndo mwana banking you is either we kuna banking we kwa room yako kwesaidia kila kindu ichathela na kwina ma organization and wengi masome opo wa security cyber security systems no it's a big area na umuthi ciana ile ciendete nthini wa computer engineering kana computer field that's where the world is going yuko pie problem the problem ile nene kwitu ni nundu system icio the immunity ya wanandu integrity ya andu thiliata na mathina me oloko oversight na ikulyo lati kula nthini wa security natural security to CI what ya watchman ya ulinde ya nombai who will watch over the watchman ni jogu tumi wezaidhi hapa na watchman wiki ya additional measures because we can monitor from anywhere because watchman is doing the right job because watchman must be watched by another watchman kitu cha mudhembosu yuko silikali ni tutetheti na thimbingi sianza matukuni ila siende developed countries sio nde siendete online na pa wipo tuendete yuko na idho isiba no uze ubiembeza uyo nomba uweze yewa kuna biashara sha kuna ko control biashara vitu umunthe itha wina biashara Mombasa wina biashara Kitui wina biashara Ilobi wina ngina Nakuru no withena we me control kuma wa ukamba so isu ito na either yo possible na digitization na you county government wa ilo digitize na vitu ilo kwata kindu titona kumana what is happening or no pay kipindi kimwe twaneni opo wa Kang'ata governor Kang'ata wa Murang'a either na dashboard ya kuona kila kindu kiende thini wa chau wa ona ngombe ilasi yake productive si tags si tags yuko utiendo manai aka manezu ye umya mindu siana ata gaba na malombe na ka dashboard no tono kumana kijiji ki yake no wawo utuyudha wina thino haya mheshimiwa ngavana wa Makueni Mutula Junior na dashboard nake gavana wa Masaku na dashboard simsambo thembosu ukeza hithi athinu ni watona kwika kindu chetwa informed planning ukamana mathina meba na baipo na ilozija kwa within a very short time uko ukeza hithi you are not hands on you are eyes on na wasisi kila na ikiende nongele okanini ka uwa na ongele na bishop si a technology technology yoseo na yothuku ayo mbeni wisi kana be andu ingi meuma weyane so many people na niwe onewie mungi mindo minister yo a trade ayasya kuketha wana contract niki nondo yuma tukwa enda kuona value addition value addition nena sign contract na mwaka na sign contract na mwaka ni wailo ndhukuma within that stipulated time waselewa na weka njame kanile yaku nijo kimi utene wona ibinda yate ne wethela akakotika nikiwe obisini na wa mwene ni wendie wenengie shughuli kwa technology yuseo na uthuku yayo secondly my youth nenu manaikana kwina mawiya maingi piu utamina ne waneta mindo cyber crime how to protect mindo usome wiyosu wa mindo cracking the cyber crimes that field on a way mwingo you can still work oni ondo twa hakiwe Kenya Power ya ungama kila kindu chote cha come to a standstill even the banks ondo bishop ukwasya kwa you to embrace technology te kulia how many people will go with it and alame uthikuja musi what asome ya computer we sini kila ka wakusu cia mabuku faith yewo kana na mwandikia faith ndonge account number yaku nino how many people are going to lose jobs ndondo wa kendo kiu second what is the government going to do kando ayaju meoka ma overtake we technology we mega ata ndo kakuyando utwa ya idolers na atano wose omwe utwa ya idolers na atano ndondo omwe ando koma we ando ama na atano what is the government going to do ekushoni kiu government ni na capacity ya create tuka wai create employment
ekako ku relax na ekako ngama government yekiyata create employment na muno government ito ya mutiyuko wekiyata wongelele value kwakwa na kwa mwaka olonge wekiyata ni wongelile masibitali nondu wongela masibitali onakethwa ndi qualified ni nama na kwata mundu wotuta ni na kwata mundu wakwenga nekisu ni na kwata mundu ombake yalangi stima wakwa wongwa ni na kwata mundu wa ukasie wa wikito wiring the basics this is na let's invest muno ndiongelela wito undu mwaka waise utumanyola wena ukamba ni mwingi nondo nitwokiye twethe labe mundu wa mini form 4 na choki somo chake cha bikapa mundu usu ni wa mosi wa mutwaka village polytechnic so village polytechnic bishop sendi yako sendi yako no sisi atuete haya nduma kwaka miaka kidayo ni nona kidayo ni na kundukungi kango debi kwina mathina ma athukumi ma mithembeli umuthi itha kwitha athukumi andu ameta wa plumbers kwina mukena kwanza kui plumbers electrical installations andu ama stima pena thina mwingi muno lakini ekani wete tumaundu twile kwandika nini kindu chambe twiweta obo wa contract andu kuthukuma contract mbe no support we nye aini ku support lakini ni support at higher level yani higher level ni mini hata ziwe kama utabie andu aingi mathoko maana contract on a private sector na anene either we munene ta managing director kana with the CEO without wina contract ya miaka 5 miaka 6 ya mina wikata lakini pe mundu wa meivu utauma na niwe wethina mwingi na ndio somo either niwe utuma anene mabutwa nundu ni mundu wa useleke lakini ndwi nanzia ya kwikata okiebu form 4 na ndaongela kindu na epau lakini etha na network ni wenda utwa ndeto pala na pala ndwinzia utonda kumumia tokaulwa ndo you contract then wa maogana then wa serikali you either minister oka na president yekala miaka 5 kwa ne kumya ndenuka mwa amekala miaka 30 na ndo deliver na tia inu ulungu iwe the contract no the miaka yana 3 kanena na wathukuma nesa na inisi makongelelo ona ndisi ya mwingo mathukuma muno kimuthamba kiu na akena maingi alama kuna biashara kana mosa contract thini wa serikali metha na time limit metha pia ni contract ita wa contract na mena time limit yunye support ya kwani kana kwambia kwa minister kwa PAC kwa CAS assistant pau directors na andwala nene kiwango just like the 50% top job group asuo kwanza be job group aye en kuendea ila eni atene ndizima dukune sitanga wata you assume the contract ni kana ukeza ni wekata ni wathimwa kwa mfano wazishata parastatus wiza idea nene metha amena sheria ya sia thukuma miaka itatu malaili na wikata lakini pia ndo mekalite bu for a long time na moka kuchimba ukeza idea they are dead wood they are not working you go there has to be a way na there's nothing wrong with the contract the only problem it can administer how will you administer that one and contract goes with accountability contract goes with oversight performance contract goes with performance which is very important you me I think is nothing it's not bad it is good but it has to be approached cautiously yes lakini it's a debate to ile either nayo because wa public participation we say there you to ina wasiwasi ya waka na everybody is going to be swept nobody is going to be swept yuti obawe mundu we Benjamin Mala mundu John Mwaka na mundu Faith contracts is affect civil servants all they can affect ando fulani nondo daktari ni civil servant musikali ni civil servant na ando ange ingi imagine banza bena mundu be musikali wese kwadha na akoye miaka 3 na abutwa kana like a replace wana mundu ngi contract yake makuriniwa yetu kekala ndibwa hata kana be andu ala mekwitha may work on contract na angi mekwitha tima contract I think je mwene yuki uni chone siaiki yuki uwa kolia nondo
minister no wailite ndo ICC enena mwaka wa nena bala kuona mailite kwa contract nundu ona ko minister no kiena regime ila yemo then wa contract lakini pia ndo alama ile itoete transition ya governance mata ile tokitwa nundu ando azio mama ile toka onani kwati ona muzumbi alikani no mmoka au mutabya the system zila sia undu governance kana undu kuendea nikana indi akambia kumanya undu kuthukuma ile huyu likana ndethia makulutu on the malika on mambo manda language ya kuneneka ko pea aya meba ayo lutop aya maili tendo mekateka contract no sainge makeka lomo no masoya na corruption yambe la kuyo lakini beangi ba uni wo ya wake wa ile tekwisa kuma na that retirement ko I think kwa all the civil servant lakini Sam ala John Waweta aya mabaya top ala meolikana that regime lakini aange maika kitondo aange makalikwa katika those kind of regimes then with their lika katika rottenness ya kuma lakini ni wako ni a very pertinent question yuluwa security and defense forces asuma ibu wagwa those are very different category or even on a financing see that's a little bit different na ondo with our financing the sector lakini usiaje muno the productive sector and wazu meda make key decisions with really ata so nyina kwa ne asia titiende chambia na kiekwa of course there is a lot public participation even research kwekwana lakini kukatwika ne contract nyina asia regardless of weba asikali asu it's another institution altogether niki service delivery Kenya ya emie niki kele weke wa contract no either always role there is a defined role lakini weze wona wikilaka na muyoka muikuruma ligwa ofisi ni omwe makilaka atano mukakunu yani ya metho wakuni ko sethango nenenge mwaka ata ibiseti na kuni unenge otwa ya computer yani ukese there is a lot of unnecessary duplication but the minute you define contract ino ni ya utabya ndonge we ya wakuno mwaka we ya wakuno even though we are in the same office so it defines na kele ni waola class 10 mbingi tena mamundu mengi meka ofisini mana ukona mundu akite akuite kanzeti na nikwikala asome siana mbingi zito ni computer games ukona ayo simoni pateki ndu kwika niki nondo ndwena divine role yaku ela wa ile kwika so to me I would really support that contract lakini now chambo sungwa kisungwe kikaete thina na kikaete mathina maingi nondo nabe wandu mama ni yokwikala ofisini mana nuka mwenu chaka yiki akayibiti nege nae wana nege kwa mwaone ndio ndesia ndari kazito sia thela bishop nenga sia isia tekomo kwa second tatu na yende ndimo nenga surprise ba ya faith uje kila ndo notabia asia isia maito nekana tuikibindi nikisiwa muno kila tambeiye kwa kubingwa na ileko mundu mwesi ya sia ikolwa wene chao na eno bandene ama yune ona chao wate o mbingo iye meomo muta mbingo iye meomo konizo manakila mungulia na mangulia ni ene chao ko uno ni bindesyo yi tatune na nyeti bingwa ile kusia yes kwata ndeto elata utabye kana o bingo ko keleko na wethi anuto no mana tebikete ba na kuwe change ya chao luwenzi exactly na indi governance maito tibata ne nyumu no byuti nena tindo atienda ni kana moso ndeto yitu imwe ikamwaka iti muboye hata kwa bishop mala ni muboye ya muno na ngaine kumwathi mamutula munyanya wa malombe ko yani muthoni waku ndo anite bukwenyu na indi wabina munyanya wa ngai wetu ni namutethi thank you faith ndo tusainie ututumine kilungu mbaito tietongeanie na wima na sindikali ti wabina na ti malombe na ti mutula na ti Ruto sindikali nui ki wambe ya kwa kumusi kithanga kithweto kwasi kitambae kivikie mutui nundu weyaka waka Kenya yonthe asante
Faith no abaloka mutiani tuwa bishop no abaloka mutiani mwaka to sign out tumine kilungu Dara sign out nitulenda je baito toma the next week kuendane kwa muyai na sandi nenda woko sign ya bado nyengene na ukwazi sign out okay Faith tusaidie kilungu tusaidie out tumine kilungu na sandi baito ni kuthokania na kuthuthania na kweania ngewa tinye wenu nina mwaka na nina mala na nina mulembo wita wasio mbua ngainda mweke nesati kwa manenge wa Kelly we love you we love you Asante.